الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا مسلم كتبيتي مثل سلاجة سافويس وانا درسا مرحبا ورد ديغو مدتك مدو كندو ديما فوقا ميدارو سنكاس فشيغا ميداني ميغا كوريغا وهاك ديكين غسواني ایمان کمگے رکن تک ادی یا گلوم ہری بیت بیتوگے مچ ور تفصیل کو ادے لبتا خون الون مسلمون ویتی کومہن انگل لازم کنتتوگے تریگا امی اساسی بات ہے کہ ایمان کمگے رکن تا اگتون اللہ سبحانہ و تعالی ان ایمان بما الہوگے کون تکما توحید بہگن و بیتکا adi efoga den baki huri iman tawge rukunta baki wakin alon memwani huriya gengosa alondu den islam kamuga rukunta gamacha badalane kam ege kurin iswediya filal tawge kuru khulasa ka ali alwalan ei miha digu me dukanu maka fawima e hisabun alonu fahan dastu kurun alon men emmenna kiyes allah subhanahu wa taala ge makhluqun alon में मी दुनिया गासा मिवनी अल्लाह सुब्हानहु व तआला alon में मी दुनिया का लव्वाफा मिवनी वारा मातिवेरी सबब कटका इंसीना जिन्निन अल्लाह सुब्हानहु व तआला खल्क करे बि सबब इलाहवनी बयान को रब्बाफा एवस बेन मेंडति बेकार गोतुगा दिरियोलोंगे मकसद नेति लाचार विचारन उले कन्नो अल्लाह सुब्हानहु व तआला इंसान दुनिया का लेवी adi timamenge hawa nafsuge eduntaka lembi timamen edeha gotaka midiriyolumuge wagutta heda kolla kannu adi efadenge waguttan heda kolli miha ko enaga amal toge jazaya kuseli gendane lobeta khun insina jinnin allah subhanahu wa taala khalqu korevi e ilahon alukan kuruma allah subhanahu wa taala wahi kurawani wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun insina jinnin bes timang ilahwa alukan kuruma menuvi timang ilahu khalqunu kurabame hemima mide makhluq allah subhanahu wa taala khalqu kurabumuge asasi maqsadake e ilahu alueti diriyolumuga kura denguri huriya kamaki ves mi maqsad hasil kurmattaka alon men kuramunda kanka ama miya ko miya to allah subhanahu wa taala wahi kurani ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun ebamiyunge kiban eurenge kiban timan askalange rizqa kan edibode nuganname adi khandinu makave edibode nuganname rizqu devva mistakunna allah subhanahu wa taala ge rahmat anawaswade ge rizqu devva ilah ke ilah mi ayatu ge tafsir ga ibn kathir rahimahullah vidal wafave allah subhanahu wa taala ilah ge alutakun khalqu kurabba fawani e ilahu ekkawanta kurumay kuga shirukun ekibave tibe ilahun alukan kuruma e ilahun ogave kiyamanteri e ilahu kiyamanteri kan ada kofi mihaya ekamuge jaza furiyam edeva ade ilahu uradijja mihaka allah subhanahu wa taala ge kofa mushali gende adi e ilahu angawafa evani mistakunge kiban evves kamaka evves muhtajaka ilahu beenu je wadigen nuwakan adi kiye huriha mistakunnaki adi huriha makhluqunnaki e ilahu beenu je fa wa bayakam farateka mikam bes angawa allah subhanahu wa taala wahi korabani ya ayyuhan nas e mistakunne antumul fuqara'u ila allah tiyabami hunne allah subhanahu wa taala ke hazrata beenu je fa wani والله هو الغني الحميد الله سبحانه وتعالى की फुदी बडिगें बा अल गनी है अल हमीद हमद लि बडिगें बा इलाह है एम बीमा लोबे तखुन अलगन में कुरा अलकमा की अगेन अल्लाह सुब्हानहु व तआला मनफा लिबेती ए इलाह मतपेरिकम इतुरु वगेन दान कुरा अलकमेन नो एगे बतुगा अलगन में एक मकसद कट्टका दुनिया गले भी मकसद हासिल वाने मगुतम अलकमा की alon में मी दुनिया का लव्वाफा वनी अल्लाह सुब्हानहु व तआला e ilahu ekani ekkawanta kamaykuga alukan kurma ekan hasil wegen menuvi insana ge diriyolumuge evves landudandiyen hasil wegen nudan udusiya hadis fulegga
Abu Dharr al-Ghifari radiyallahu anhu ke ariyun riwaaye gembe मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एकले के फानु के इनाहु के अरियन रिवा को रबा मी वही बसुलगा बनी अल्लाह सुब्हानहु व तआला वही को रबा फा या इबादी एतिमंग अल्लाह गाल तकुन्ने इन्नी हर्रमतु जुल्म अला नफ्सी तिमंग इलाहु के नफ्स फुल जात फुल के मच्चा अनिया वेरिकं हराम को रबा फीमुए वजअलतु बैनकुम मुहर्रमन फला तज़ालमु अदित्य बामियों के मैं दुगा अनिया वेरिकं हराम को रबा फीम फैति बामियों एब्बयकु अनेब्बयकं अनिया वेरि नुवाशे या इबादी कुल्लुकुम दाल्लुन इल्ला मन हदैता ए तिमंग इलाहु गालता कुन्ने तियबामियों तेरें एम्मे मनी मगफुर दिफे तिमंग इलाहु ए बयका हिदायत दक्का फनुआ एम्मेन्ना फस्तहदूनी अहदिकुम फैतिमंग इलाहु गजुरता हिदायत दक्का होंगे तियबामियों के देशे फैतियबामियों ने हिदायत दक्का वाशी में या इबादी कुल्लुकुम जायउन इल्ला मन अतअमता ए तिमंग अल्लाह गालता कुन्ने तियबामियों तेरें हुरिया एम्मे मनी बंडुया हुनुकमुगे तिमंग इलाहु एमिया का रिज़्क़ नुदेवा मिया को नुदेवा ही दको फस्तुतइमूनी उतइमुकुम फैति अबामियन तिमंग इलाहु का ज़रूरत रिज़्क़ देवुंगे दी काबो तक देवुंगे दी दुआ को रशे तिमंग इलाहु ते अबामियन ना काम बोन देवा उशी या इबादी कुल्लुकुम आरिन इल्ला मन कसौता ए तिमंग इलाहु का अलता कुने ते अबामियन तेरें एम्मे बनी और उनो अरिया निवा नुआ हादुगे तिमंग इलाहु एमिया का उनो अरिया निवा को देवी मीहा कुफियावा फस्तक्सूनी अक्सुकुम तिमंग इलाहु का ज़रूरता उनो अरिया निवा को देवुंगे दी तियबामियन दन्नवाशे तियबामी हुंगे उनो अरिया निवा को देवा उशी में या इबादी इन्नकुम तुख्तिऊना बिल्लैलि वन्नहारी ए तिमंग अल्लाह के अलता कुने तिमंग इलाहु का अलता कुने तियबामियन रिया दुआलु तियबामी हुन्ना कुक फाफा कुरेवे व अना अगफिरु ज़ुनूब जमीअन तिमंग इलाहु हुरिहा फाफतन एकोगा फुस्सवा देवा इलाहु तिमंग इलाहु फस्तगफिरूनी अगफिरु लकुम फह तिमंग इलाहु का हज़रत फाफा फुस्सवा देवुंगे दी दुआ को राशे तियबामियोंगे फाफता फुस्सवा देवा हुशी में या इबादी इन्नकुम लन तबलुगु दुर्री फतदुर्रूनी तियबामियों न तिमंग इलाहु एव्वेस गेल्दु में नुदेवे हुट्टे वलन तबलुगु नफ़ई फतंफ़ऊनी अदि तिमंग इलाहु फ़ायदा नफ़ा को देनो तियबामियों दुनु का मुगायम नमस एकम बिस तियबामियों का तिमंग इलाहु का फ़ायदा बिस को नुदेवे हुट्टे तबे तखुम अलुगन में बिवनी ए इलाहु बेनु जीफा अलुगन में नंगे इलाहु को रिज़्क़ नुदेवा फी मिया का रिज़्क़ लिबि गननु ओनो अरियाम निवा को नुदेवा फराता का ए इलाहु ए निवा में नुदेवी मिया को बनी ए निवा में तो महरूम फा हिदा नुदे के फराता का अल्लाह सुब्हानहु व तआला के हिदायत नुफन्ना ने मिसकी कार हिंगा वदेस ए इलाहु के हिदायत तो महरूम फा मिया का बिजना में ए मीमा अदि हमें फदंग ए इलाहु गेल्द में बस मंफा बस दिन मुगे कुलदान कं ए बस मखलूक का लिबि गन्नुए अल्लाह सुब्हानहु व तआला अनेक इसमी हम हदीस उलगा वही को रवा कमा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान को रबने या इबादी लव अन्ना अव्वलकुम व आखिरकुम व इंसकुम व जिन्नकुम कानू अला अतक़ा क़ल्बि रजुलिन वाहिदिन मिनकुम मा ज़ादा फी मुल्की शैआ तियबा ए तिमंग इलाहु गालता कुन्ने तियबामियों के तेरें एम्मे इसवे दिया मीहा या एम्मे फहुं अन्नांगुरी मीहा या तियबामियों के तेरें इंसीना जिन्नीना निहुरिया में तियबामियों के तेरें एम्मे तक़वा वेरी मीहा या इफ़दन अल्लाहु अं एम्मे बिरुवती वा मीहा इफ़दन भी का मुगाबी नमस तिमंग इलाहु के मुल्कं एव्वेस एच्चें इतुर वगे नुदाटे अलोन मंगे तक़वा वेरी कमा अलोवन मंगे हियो दफा कमा की हुरिया मिसकुना के इफ़दन मियों का मुगाबी एस एगे एव्वेस मंफा है अल्लाह सुब्हानहु व तआला का नहीं मिस्तकुन्ना एक मंफा या फायदा होती अल्लाह सुब्हानहु व तआला वही कुरान या इबादी लव अन्ना अव्वलकुम व आखिरकुम व इंसकुम व जिन्नकुम कानू अला अफजर क़ल्बि रजुलिन वाहिदिन मिनकुम मा नक़स ज़ालिका मिन मुल्की शैआ ए तिमंग इलाहु गालता कुन्ने तियबामियों के तेरें एम्मे इसवे दिया मीहा या फहुं अन्नांगुरी मीहा या तियबामियों के तेरें इंसीना जिन्नीना मी हुरिया एम्मे तियबामियों तेरे गवा एम्मे फाजिर मीहा एफदन भी कमुगा यस तिमंग इलाहु के मुल्कुन तिमंग इलाहु के मिल्कियात तिमंग इलाहु के हज़रत गवा तकतिंग एम्मे तिकोले बस उनि वेगन नुदे मिसकुं कितम में नुबावे कितम में मगफरत दिगन दिस एगे एव्वेस गेल्दो में अल्लाह सुब्हानहु व तआला का नुफोरा एक गेल्दु में सने एमीस तकुंगे अमिल नफ्सा एमे मा
Allah subhanahu wa ta'ala wahi Quran nakas ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص من ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر من إذا قالوا كنا تيبامي يوم كترين إن إسوديا ميهايا فهم أنهم هوري ميست كنا تيبامي يوم كترين إنسينا جننا مي أمن إببر جماعة إبه هوريها من كده كنت تيمان إذا كنت تنجدمو هوريها مده هوريها كم دفي كمجابينا مس تينوه خندم فتا لافا نگمون ایگن اجا فنتکی وروس کڈوم اونیوگن مدافدا تیمن الہوگے حضرت گوا ایفسچ کو اونیوگن ندے لبتخون اللہ سبحانہ تعالی کے ملک گوا ایفسچ میسکونن ایگن کتم ورد ویس الہوا فنتکے کے منبر سونیوگن ندے اہم مالون من کرا ہیو عملکم نوتا آلون من کرا نبا عملکم بس اللہ سبحانہ تعالی کے منفع نوتا گلو من نوے اہم ما اللہ سبحانہ تعالی وحی قرآن یا عبادی انما هي اعمالكم احصيها لكم تمن الهو گالو تکنے نیتی ابامیو عمل تک تبامیو مچ حساب کو ربنی ثم اوفيكم اياها ادي افوگا ایک فریم جزات ابامیونا دیومے فمن وجد خيرا فليحمد الله يبامهن عمل تو سبب هيو جزاء بجنما اميك الله حمد كراو شكمه ومن وجد غير ذلك انونغت ابي اميك نوبا عمل تو سبب اميك الله سبحانه وتعالى كوفا يا عذاب مشالج كمغاوانما فلا يلومن الا نفسه ايناගේ අමිල්ල نفس منوي ملامات ردوගෙනුවේ ඔබ තකුන් කුරින් දන්නේ ෆදන් මිස්තකුන් ඉන්සීනා ජින්නෙන් الله خلق කුරවි අලුකම් කුරුමා අද අලොන් මෙන් කුරා අලුකම්ගේ සබබුන් Allah subhanahu wa ta'ala kanonge manfaaya faada begendani alugondu men Allah subhanahu wa ta'ala ga zurata beenu jifawani e ilahu ki al ghaniyul hamid fudi wadigem wa hamdu libodigem wa ilahu ehem me manaka swilalagen kuriyaddandu ka dannawalam beenu wani komme miha kamme engun lazim begem wa tin kamen ebe komme muslima kamme engun lazim begem wa tin kamadi kiyen komme insana kan engun lazim begem wa tin kamen ebe e ma'rifatul abd ربه هم علىكوس ايناغ رب تبارك وتعالى کی کوباکم معرفہ کو دنگتو انگنجے توبت اخون علون میدونه دو کو داہیں دولون من نہ کرے ام فرتم سوال کی من ربک تباگ رب کی کو بہیے اہند می دنیا کا امام بھی مستکنا ايناغ رب تبارك وتعالى کی کوباکنگے می دنیا کا اورد جميعا اينا ایک دینے جواب نوے ekamaku labete akhun alon men nangenge alon men veri rabb tabarak wa taala yaki mistakun netum geteren khalqu kurawwa ena gina guna ni'mat devwa ena udutaka bin insanunattaka lavwa iruhanda tarita insanunattaka khidmat teri kurawilah Allah subhanahu wa taala wahi kurabani inna rabbakum alladhi khalaqa as-samawati wal arda fi 6 ayyam تباميون غير رب تبارك وتعالى كي أدتك بين هدوه تدعى خلق كربيده ثم استوى على العرش يفوق عرش ين استوى بودك النبي يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا ريغندا دواد يكتي أنكتي كفهاتهم بدلوا من ينبرمون داغتو غالبيه والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إرى هذا تاريتا الله سبحانه وتعالى أمر فلا خدمت تري كربيه ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين خلق كربما يا خلق تكون كم بلهتهم الله سبحانه وتعالى شيئا كائنات غير رب تبارك وتعالى متوري كما هم ما لغت يخون علون من غير رب تبارك وتعالى كي كوباكم معرفة کو دنگنا جه علون من نگكن انگeni e ilahu ekkamanta kama ilahu ge tauhida e tawhida fushwara shirka mikan kan ngeni daskogen mi finalu to terega isse ege ta waqt ke hingajje den alon men engenje ane waake ki ma'rifatul abdu dinahu alayan enage dinaki ko bakan engenje ba ei islam din komme alakavves enage dinaki ko bakama e dinuge rukunta ki ko bakama e rukunta kan ena amal kurun jeni kivegen kama kihinek kama kon irakukan engenje inshallah mi filal toga kuriyan uri bataoga dinuge rukun toge wahaka tafsil ko genesena Allah subhanahu wa ta'ala ga hazratuga hame kani dinaki islam din enun dinan e ilahu qabul nukurabba Allah subhanahu wa ta'ala wahi kurabani inna ad-dina 'inda Allah al-islam
hama kasharun Allah subhanahu wa ta'ala ge hazratuga deenaki islam deene lobeta khun duniyega ehen huriha mistakun deenekkamuga hadagen emihun amillen ufaddagen ule khurafi kankamaki ei deenennu ei ghairu deenta Allah subhanahu wa ta'ala ekan qabul nukuravane ei dahu wahi kuravani ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun e iman ve jamistakunne Allahu birwatibun haqqu egen wa gotuga ei ilahu birwati washe adi wala tamutunna illa wa antum muslimun tiyabamihum muslimun ge gotuga menumi maru nuwahushikame tiyabamihum muslimun ge gotuga menumi mi din du ko nudahushikame babete akhun ehmi ma muslimun ge gotuga ni haya vetu kolluma Allah subhanahu wa ta'ala ne amru ko rabbafa ehen ayata ga wahyi ko rabani wa man yabtaghi ghayra al-islam dinan falan yuqbala minhu islam din nun hen dinen edemiha ge kiben Allah subhanahu wa ta'ala kan qabul ko rabbane wa huwa fil akhirati min al-khasirin adi akhiratu ga gellen ve hana ko gen bi mihun terene emi akone ehem bima mi duniyega ehem deen taka ghairu deen taka kiyaken ulunu kamuga winames ei eba mihunge hawa nafsu ge dun taka ay gotan emihun ufaddafawa hamanu je usul take adi ei tima diriulemuge gekkamuga gabul kura miha Allah subhanahu wa ta'ala hazratuga ena ki abajaveri ena ki gellenige mame adena ga amal Allah subhanahu wa ta'ala qabul nukurban lobeta khun alon menge deen alon men nu ungene kamuga wanama alon menge tere ghairu deen to ge wahakata war baran ibade alon me tere ghairu deen to ge kankam war baran ibade alon tere ghairu deen to ge mihun ule goitta war boda taaraf gen ibade ne alon menge zuwanu nanga babisne ejjinsun gulu hinga miha senen e haggu ebekkama ade ekama harmen ihtiram koran jene kama ned meni ihtiram koran je kama kankama ihtiram libigem ma kankama haram egem ma kankama misakuna olifa Allah nahi korabi kama ki ihtiram libigem ma kamennu Allah nahi korabi kankama ki yang alon men hurumate qur'ane kankamennu mekam ko alon mi goadani mista unna aniyaveri kama ko ge bodangara mutama fasada qura kashenno ekam ko mikankan alon menna ungeni faanu engi faanu ana alon ungeni dasnu qur'anama alon menna hiwe fa unna ne abodes anaka awleni nuhanu rangashe enage go ves kabul koran shay de lobeta khun gotaki hame kan emme gote ei Allah subhanahu wa ta'ala ge din fotaki Allah subhanahu wa ta'ala baba levi fai nabiya sallallahu alaihi wasallam enge bi gota alona mi duniyege hayaba vetu koggen noni kamyabi enne ehem mi malobeta khun komme insanakas engum lazim begem ba timmana kamaki ma'rifatu abdu nabiyahu muhammad sallallahu alaihi wasallam alayan enage nabiya muhammad sallallahu alaihi wasallam ki kom bekalekkan engum nenge na maikalege fanuge sunnatan nenge na maikalege fanu tabawambi kiwegen nenge nama alon men nanda kasivani eves muhammad ke mives muhammad ke hame men vesane evare evani dinak gas mi hungulane mihinne hama islam dinna pore ma rangalu mi hunga batibbe tade beru fusuga amal toga muslimun navore ma rangalan akhuda gurangalu mi utibe dana ekam emi hunge rangalu kamuge jazaa mi duniya ga menu emona kandai akhiratuga shiruka kufruge matiga ma mi hunna me men nakis naraka bantaveri Allah ga suratuga huriha insan samama gembe ekam bimakes olwa lafina ma alon men nubako bisnige nani mihaku Allah ga suratuga ma begeman e ilahu birwati be taqwa vervi minbaraka ehem vejna malobete akhun islam din duko enon dinaka ngule mihaku enayaka akhiratu ganden evs mativerikame molukame kamiyabe ekkame evs edu ena akhirat duham bunamundane ya laitani kuntu turaba e huri halake ge bodukame timanna veyyevegen diyaname edu ahaki huriha walu janawar tavve sekkorave duas waizal wuhush hushirat edu ham walu janawar tavve sekkorave adi edu ham etakati ve sekati anakachavi aniyage badalu Allah subhanahu wa ta'ala devwane efoge taketa wahi kuravane veyyevegen dar endo insanunge teren uradunu emmen ummedu koramundane e walu janawar tawgane mummi gotavegen veyyevegen duma ekamako ni duniya ga hiamal nukuri miyaka e fursat den nonnana eme lobeta khun alon men muslimun nabiti ve alon men mitin kan degen je alon men ge rabb tabarak wa taala ki kobakan alon men ge deena ki kobakan adi alon men ge nabiya muhammad sallallahu alaihi wasallam ki kobakan ade muhammad sallallahu alaihi wasallam ki muhammad ibn abdullah ibn abdul muttalib hashim bin hashim maki quraish wanha ge bekada quraish wanha ki arabin ge teren wa qabila adi arabin ki
ඉස්මායිල් බින් ඉබ්‍රාහිම් අලයිහිස්සලාම්ගේ දරිකලුන් ඉස්මායිල් අලයිහිස්සලාම්ගේ ගබීලාගේ තෙරෙන් දරිෆස් කොළුන් ආබයි එහෙම මාළුවත හුම් අලොන්මෙන් ඊමාම්බේ අලොන්මෙන් නබියා සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්ගේ ගෙන්න විහුරියා කම තෙදුක කබූල් කුරා හිඳුගා මෙනවි අලොන්මෙන් නක මුස්ලිමුන්න කන්වෙවෙන් දැන් ඉස්ලාම් කමකි කොබාතෝ ඉස්ලාම් කමකි හුවල් ඉස්තිස්ලාමු ලිල්ලාහි බිත්තෞහීද් ෆුරිහම කියමන්තරි කමක රූහිගෙන් අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලාගේ හුරිහා හුකුන්තක බෝදෙම තෞහීද අල්ලාහ්ගේ කවුන්තකම ෆුරිහමෙන් ඉස්තිස්ලාම් කො අදි එකමුගේ සබබුන් ලාසිම් වා හුරිහා කමකන් අලොන්මෙ කියමන් ගනේ අදි ශිරුකුන් එක්ක ශිරුකුගේ අහලවරංගේ කිබන් එක්කොන් අලොන්මෙන් බරියවෙගෙන් දියු එහෙමි මලවෙත හුම් මුස්ලිමක වුමට්ටකවස් තින්කම ලාසිම් වෙගෙන්බේ මුස්ලිමක වෙවැනි බි තින්කම් ෆුරිහම කොගෙන් එක්කමකි අය යුමින බිල්ලාහි වහ්දහු ලා ශරීක ලහු වන්නහු ලා ඉලාහා ඉල්ලල්ලාහ් අල්ලාහ් මෙනුවි හග්ගුවගෙන් අලුකම් වෙව එහෙන් ඉලාහකු නුවාකම ඒ ඉලාහ බෑවරකු නුවාකමන් ඊමාන් වෙගෙන් එනාය මුමිනක වෙවෙන් ලා ඉලාහා ඉල්ලල්ලාහ් මේ කලිමාගේ මානය කී ඒ ඉලාහ් ෆියවා හග්ගුවගෙන් අලුකම් වෙව එහෙන් එවස් ඉලාහකු නුවාකම ඒකිවු දෙවනකමකි ඒ ඉලාහ කියමන් ගනේ අලුවතිකන් අදා කරුන් ඒ ඉලාහ එංගෙවි ගොතුගා තිමන්නාය ෆෙනුණු ගොතුගා තිමන්නාගේ කාබෆෑන් උඩුණු ගොතුගා මුත්තමෝගේ මිහුන් උලේ ගොතුගාන අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා එංගෙවි ගොතා ඒ ඉලාහ කියමන් ගතුන් ඒ මුහම්මද් සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් එක මකාගෙන් වඩාගෙන වෙම්මයා කම කබූල් කො තෙදුකො එකලේගේ ෆානුගේ අමුරු ෆුල්තක කියමන් ගනේ එකලේගේ ෆානු නහී කුරවි එම්මෙහා කමකුන් එක්කිබාවගෙන් දියුම් අදි ශිරුකුගේ හුරිහා නුබෑකමකුන් තිමාගේ හිත් තෝහිරු කුරුම් ඉස්ලාම් මෙවැනි ශහාදතුගේ දෙකලිම දුලුම් කියා එයන් අමලු කොග්ගෙන් ශහාදතුගේ දෙකලිමයකි ලා ඉලාහා ඉල්ලල්ලාහ් මුහම්මදු රසූලුල්ලාහි ලා ඉලාහා ඉල්ලල්ලාහ් මිකලිම බිනාවගෙන් වනි ඉස්බාතා නෆියා මිදකමුගේ මච්ච සාබිතු කුරුමා එකුගා නෆී කුරුමුන් ෆුරිහමෙන් අල්ලාහ්ගේ කවන්තකම ඉක්රාරු වෙවෙනි ලා ඉලාහගේ මානයකි ඉලාහ කුණුවේ මේ නෆී කුරුමකි ඉල්ලල්ලාහගේ මානයකි අල්ලාහ් මෙනුවියේ එහෙම වීම අල්ලාහ් මෙනුවි ඉලාහ කුණුවේ මේ බස්ෆුලුගේ හගීගී මානයකි අද අරේ බහුගේ ඒ ලෆ්සු තර්කීබ් කුරේෆා ගොතුන් ඒක මානයකි අල්ලාහ් මෙනුවි හග්ගුවගෙන් අලුකම් වෙවේ එහෙන් එවස් ඉලාහ කුණුවේ එමෙ මිකම ෆුරම ඉක්රාර් වෙගෙන් එබයි ශිරුකු කුරවේ හුරියා කමකුන් තිමා බරියා වෙගෙන් බා හාලු අල්ලාහ්ගේ එක්කමතකම ඊමාන් වෙගෙන් එන ශහාදතුගේ දෙකලිමගේ තරෙන් ෆුර්තම කලිමේ මේ ඊමාන් වෙන්නේ මේ ෆුර්තම කලිමෙන් එන ඉක්රාර් ව ඊමාන් වකමුගා වානම මුහම්මදුර් රසූලුල්ලාහි මේ කලිමෙන් ඊමාන් මාන්ජේ මුහම්මද් ගෙෆානකි අල්ලාහ්ගේ රසූලාකමන් හෙකිවේ ඊමාන් වේ එකදගේ ෆාන අමරු කුරවේ එම්මයා කම එක්කෝ එකලේක ෆාන කියමන්තරවේ එකලේක ෆාන ખબર දෙවි එම්මයා කම තෙදුකො එකලේක ෆාන එකමකුන් එක්කිබාබු මාංගවා එකංකම් කුරුමන් නැහැ කරවි කංකමුන් එක්කිබාවේ දුරුහෙලි වෙගෙන් ලබතකුන් අලොන් මෙන්න ඊමාන් වෙවෙනේ ඊමාන් කමකි සුන්නත් ජමාතුගේ හදරන්ගේ හරියුගා ඊමාන් කමකි ඒ දුදුන් ගුණ හිතුන් තෙදුකො අමලු තකුන් එයා එක්ගොත අමල් කොග්ගෙන් බෙවේ කම එහෙම සුන්න ජමාතුගේ අරිහුගා ඉල්මරින්ගේ අරිහුගා ඊමාන් කමක ඉක්රාරුන් බිල් ලිසාන් දුලුන් ඉක්රාර් වෙදෙන්න මිදියාදින් දෙකලිම ලා ඉලාහා ඉල්ලල්ලාහ් මුහම්මදුර් රසූලුල්ලාහ් මිද කලිමෙන් ඉක්රාර් වා හාලු ව තස්දීකුන් බිල් ජිනාන් එනාගේ හිතුගේ අඩින් තෙදුකො ගබුල්කො අමලුන් බිල් අර්කාන් එනාගේ ගුණන්තකුන් අමලුකො යසීදු බිත් තාඅති وينقص بالعصيان الله තියමම් විමින්වරකන් එනාගේ ඊමාන්කම් උතුරු යරා ඉතුරු වගෙන්ද අදි අල්ලාහ් එනා උරදේකම් ගාවාන මේනාගේ ඊමාන්කම් බලි කරිවෙ නිකමතිගෙන් දාච්ච මේ ඊමාන්කම්ගේ තාරීෆකි ඊමාන්කම් තින් දරජයක බෙහිගෙන්දේ मैं नबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वनी उम्मतन ईमानकमकी कोबाकम बयान को देवाफा उमर बिन ख़त्ताब रदियल्लाहु अन्हु गारिहुन रिवाबेगेंबे एकदेगे फानो विदालवनी बैनमा नहनु इंद रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ذات यौम तिमम में नबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारिहुगा एदुहेगा तिबीमे इज तला अलैना रजुल शदीद बयाद الثياب एदो
ತಿಮಮ್ಮೆಂಗೆ ತೆರೆ ŋෑಸಿಯೆ ವರಂ ಹುದು ಫೇರಾಮೆಗ್ಗ ಏನಾಗೆ ಫೇರಾಮ್ಗೆ ಹುದುಕಂ ಗದ ಫೇರಾಮೆಗ್ಗ ಹುರಿ ಮೀಹಕು ಶದೀದು ಸವಾದಿ ಶಾರ್ ಏನಾಗೆ ಬೊದುಗೆ ಕಳುಕಂ ವರ ಕಳುಕಂ ಗದ ವಿಸ್ತರಿಕಂಡೆ ಏನ ಲಿಬಿಗೆಂ ಬಾಮಿ ಲಾ ಯುರಾ ಅಲೈಹಿ ಅಸರು ಸಫರ್ ಏನಾಗೆ ಕಿಬ್ಯಾಂ ದತುರುಗೆ ಎವ್ವೆಸ್ ವರಬಲಿ ಕಮೆನ್ ನುಫೆನೆ ವಲಾ ಯಾರಿಫುಹು ಮಿನ್ನ ಅಹದುನ್ ಅದಿ ತಿಮಮ್ಮೆಂಗೆ ತೆರೆಂಗೆ ಎವ್ವೆಸ್ ನಿಯಕ ei kaaku kam bes nege nudanna meti manname lobe takhun e zamana ki eggamu sawari egga digu rasta ta unka datur digu rasta ta kadatu ko gen datur kura zama ehme ma misa kunnan ebbe kanabbe kinge muttame ka dirule mi misa kunge beerum mi kanna kamuga awanama ehna ge kibaga daturu ge warbali kama ehna ge bohe muma ehna ge feran hirafusuma mihuriya sifatakin ure ekam nigen ebbe sifataken nettanga ತಿಮಮ್ಮೆಂಗೆ ತೆರೆಗ ಮದೀನಾಗ ಉಳೆ ಮೀಹ ಬೆಸ್ನೂನೆ ನೇಕಿ ಅಂದಿ ಹಮ ಏಕೋ ಹತ್ತಾ ಜಲಸ ಇಲ ನಬಿ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಏನ ಆಸ್ ನಬಿಯ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಗಾರಿಹುಗ ಇಶೀನೆ ಫಅಸ್ನದ ರುಕ್ಬತೈಹಿ ಇಲಾ ರುಕ್ಬತೈಹಿ ನಬಿಯ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಗೆ ದೇಕ ಕೂಫುಲುಗ ಏನಾಗೆ ದೇಕಕು ಜೆಹನೆ ಹೆಂ ಏನ ಇಶೀನೆ ವವದಾ ಕಫೈಹಿ ಅಲಾ ಫಖ್ದೈಹಿ ಅದಿ ಏನಾಗೆ ದೇತಿಲೆ ಏನಾಗೆ ಫಾಗೆ ಫದವಸ್ನಂಡು ಮಸ್ತಿಗ ಬೇವಿಯೆ almene vidalane waran adabberi kama kon asena ishine adi yafauga ena bunye qala ya muhammad e muhammad akhbirni anil islam timanna islam kama ki kobakan khabar ko di balash bunadi balash ehdo faqala rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis korave al islam kama ki an tashhada an la ilaha illa allah وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم إسلام كما كي اتباع الله منوي حقوقين علوكم ببه إله كنواكما هكيوما أدي محمد صلى الله عليه وسلم كي الله کے رسول كما هكيوما وتقيم الصلاة نماذ قائم كرما لو بيتقوم من حديث ولغاني نماذ قائم كراوا نماذ كرما نماذ قائم كرما إذا تفاتو دكامه وتؤتي الزكاة زكاة دينما وتصوم رمضان ما هو رودهما وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا تبايا كولدانا بجمعنا ما جفلان حجوما مي حديث ولغا من إسلام دينو غيرو كنت بيان قد دفاف قال صدقت اينا بني هي ودالو يتدك لن عمر غفان ودالوني فعجبنا له يسأله ويصدقه ತಿಮಮ್ಮೆಂ ಬರಂ ಹೈರಾಂ ಬಿಮೆ ಏನಾಗೆ ಕಂತಕ ಹೆದಿ ಏ ಸುವಾಲು ಕುರನಿ ನೇಂಗಿಗೆಂ ಏಕಂ ಜವಾಬು ದೇನು ಮುಂ ಅನೆಕ್ಕ ತಿಬುನಿ ತೆದಕೆ ವಿದಾಲ್ ಬುನೆ ಜೆಹಮೆಮ ನೇಂಗಿಗೆನ ಪ್ರಶ್ನೂಂ ಅದಿ ಮಿ ಸುವಾಲ್ ಕುರನಿ ಅನೆಕ್ಕ ವೆಸ್ ಏನಾ ಬುನೆ قال اخبرني عن الايمان ತಿಮನ್ನಾಯ ಈಮಾನ್ ಕೊಮಕಿ ಕೊಬಾಕಂ ಖಬರ್ ಕೊಬ್ಬಲಾಶ ಬುನದಿ ಬಲಾಶ ಏದು ಹದೀಸ್ ಕುರವನಿ أن تؤمن الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره إيمان كما كي الله أن إيمان بما ملائكة إكلانج ملائكتنا إيمان بما إكلانج بابا لبي فتك إيمان بما إكلانج فنو بي رسول بيكلنا إيمان بما آخر الدوحان إيمان بما هي منبرا أدي نبا منبرا إيمان بما لبته خون هم بما اسلام کم کے رکن تک ایمان کم کے رکن تک بسمانی بیان کو دبا میں حدیث لگا ہند انکا وس ایمیا کو بنے قال صدقت تیا ودال وی تدک فاخبرني عن الاحسان اهم جنما احسان اکی کو باکن خبر کو بلاش نتاگا علونا میبنا احسان ترکما می حدیث لگا میبا الاحسان تفات احسان ترما کی ہوگا ترکم کے تریں ہی میں نے کمے نتاگا الإحسان مبنن إسلام دينه مرتبات أوترين إم متي درجة إم فرتما درجة كإم فرتما مرة تيما مسلم كمغامو تيما مسلم كمغا بيني شهادة كذا مكيا دعور إسلام دينه ركون تكعنا فريا में عمل كرام उन्दाहिंदा को تيما के ईमान कम فريا में कहना अल्लाह ईमान बे कुरे मिदने फदम एकलांग मलाइकतुन्ना रसूल बेकलुन्ना शा फत्तकरा قيام الدوحة أدي منبرا ईमान बेगे ينفعك من أنني إيمانكم غير متي درجة أي أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك أي تبايا
අල්ලාහ් ෆෙන්න ෆදාන් හුරති බාලුක කුරුමේ ලබත යකුන් අලොන් මෙන්න මිදුනියගා අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා නුෆෙන්නන එක කබස් අදි ආඛිරතුගා සුවරුගේ වන්ත වෙරන්න ලිබේ එම්මෙ බොඩු නියමතකි අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා එමිහුන්න ෆෙනගෙන්දි එහිඳු සාද විලරගේ හඳු ෆෙන්න ෆදාන් එවස් මිය ගණන් මියක ෆිති බාරුවේ තොජ්ජහුමෙන් නොවා ගොතුගා සාෆු සීදාකෝ එබෑන් නුගේ වෙරි රබ්බු තබාරක වතාලා එබෑන් නුන ෆෙනගෙන් දාන මිදුනියක ෆෙනොමෙන් නෙවේ අලෝනම මීමාමනි ගාබුගා වායත බෑවරුකම් කමක ගාබුගා වාකන්ත තවතරෙන් ආඛිරතන් ඊමාම් වුමා ගාබුගා වාකන්ත තවතරෙන් අලෝනම මගේ වෙරි රබ්බු තබාරක වතාලා ඊමාම් වුම් හිමෙනේ අති මි හදීසුලුගා මි බයන් කොද්දනේ මිස්තකුණ විස්නේනේ ලොජිකේ අලුගොන්න මෙන්න නුෆෙනුණු කමුගා වියස් අලෝනම මගේ වෙරි රබ්බු තබාරක වතාලා තා අබදු අලෝන මෙන්න මච්ච බල්නවා වඩගෙන් වේ හැමදෙන අලෝන මෙන්න නුෆෙනුණු කමුගා වෙනම සලෝන මෙන්න අලෝන මෙන්න එබා ඒ සස් කුරෙන් ජේබ අලෝන නමාදන් අරා හිඳු අලෝන මෙගේ කාරිගා එතබ්බේකු බලන්ති වෙනම අලෝන මෙන්න හුඳගු නමා දවස් කොල්ලාෆා කුරු කොල්ලාෆා අලෝන මෙන්න බේනුන් අවරක අලෝන මෙන්න නමාදුගා බේනවා ගොතෙන් හදා ෆදා එකම කොස් නියකු බලන්නෙන් නම අලෝන මෙන්න ෆර්වා කුඩ කුරවේගෙ මේ ඉන්සානගේ තොබියත් එහෙම මීමා දමුනමා දුමෑන් දෙකෙන් මන රේගණුගේ ෆිනිකමුග ආරාමු නිදි දූකොෆා දෙක්කුන් තෙරිකම එන්නති මියකු බලාන වගුතන් නොත මියකු එකම් බලන් අන්නානේ කම් බලන් අන්නානේ වගුතන් විස්නු ඒ වගුතුගා තෙදුවේ අල්ලාහ් සුබ්හානහු තාලා හඳයන් කොන් හුරේ නමාදු කුරුමකි එයි එමෙ මතිවරේගෙන් බා නමාද ලබියත අහුන් මේ දරජයන් අලොන මෙන්න ඊමාන් වෙවිගෙන් අලොන මෙන් හකීගතුගා කාමියාබ් වේ මීහුන්න වෙගෙන්දනේ අලොන නමාදා ගුලේ ගොතුම් ප්‍රෝග්‍රෑම් එක වාහක දකමුන් දියරු ෆෙනගෙන් දියා ඉබ්නුල් කයිම් රහිමහුල්ලාහගේ බස්ෆුලේ එකදේක ෆානු ගෙන්නවනි නමාදුගා මිස්තකුම් බෙහිගෙන්දා ෆස්බා ෆස් මිම්වර කන්නොත ෆස් බයක නමාදුගා මිස්තකුම් ඛුෂුඅච්චරි වෙවේ වාහක බයන් කොද්දෙබන ඒකතරන් එම්මෙ ෆුර්තම බයකි නමාදුගා එවස් ඛුෂුඅච්චරි කමෙන් නැති හැම එකනේ නමාදන් අරා මියා එනා නමාදන් අරණි වෙස්වරවා කොට කමයක බයෆරන් ආදෙවේ බයෆරන් නාදෙවේ වගුත කන්නාදෙවේ එනාගේ වුදුවේ ෆුරිහම එන්නෝ එන නමාද ආරාපේ නම නමාදුගේ zikruta නමාදුගා කියා තකති ෆුරිහම එන්නුවේ නමාදු ෆෙෂුනි සුර නිමෙන්දන් එන හුසරකයතක කොෆාදනි ඒ සාබුන් එනගේ නමාදුකුන් එන එවස් ෆෑදානුවා තාග එන නමාදු උනිකුරි කමට්ටක එන මුකුබල් ලිබිගෙන්දේ නිවාහක මෙදන්නවනේ මෙම්මෙ ෆහ හදීස් වලක මි ෆහ වාහකොල මියා ගුලිගෙන් දාතිවේ දෙවන මියා කි එන නමාදන් අරා හිඳුගා ඒනා නමාදුගේ බේරු ෆුට ෆෙන්නන් හොඳ කංකන් රංගල කුරේ ඒක මනකේ නමාදු වගුතන් අර වුදු රංගල කුරේ අද නමාදුගේ රුකුන්තක නමාදුගේ වාජිබාත්තන් එන අදා කුරේ ඒකම කොේනා නමාද මෙරිසුරේ ෆෑබන්දෙන් එන හොන්නනේ නමාදුන් බේරු ඛයාල් තකෙග්ග ඒසාබුන් ෆරන් එන නමාදුගේ ධර්මය සා බුණිවෙගෙන්දේ තිම්මන මියාකි නමාදන් එනම කුරින් මම බුණි මියා එෆදා නමාදන් අරහන්ද වගුත්තක සලාම් ස්වරවාතරිවේ නමාදුගේ වුදු රක්කාතරිවේ නමාදු ෆෙෂුනීසුර නමාදුගේ රුකුන්තක වාජිබ්තක කියා දුආතක දිකුර්තක රක්කාතරිවේ අදේන මසක කුරමුන්දනි නමාදුන් බේරු ඛයාල් තකුන් එක්කිබාම එහෙන්ද එනේ බේරු ඛයාලෙන් අයනුදෙන් එන ගදාලා මසක කුර ඉබ්නු කම් රහිමහුල්ලාහ විදාලෝනි එන එහුරි නමාදුගේ ජිහාදුගය අදි නමාදුගේ එනගේ ෆිකුර්තක දෙකොළ ෂයිතානා එනගේ නමාදුන් වක්කම් කුරුමා දෙකොළ එන ජිහාදු කුරමුන්දේ එන නමාදුගේ ධර්මය සවාබු දිබිගෙන්දේ හතරවන මියා කියන නමාදන් අරා හිඳුගා එනාය නමාදුගේ තෙර ෆුරිහමේ වදවිගෙන්දේ එහෙඳුගා එනා මසක කුරමුන්දනි නමාදු එම්මෙ ෆුරිහමේ කුරුම නමාදුන් නබිය සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් කුරවි ගොතා ඛිලාෆ් නුවානේ කුදි බොඩ හුරියා කමෙක්කුණා එනා ෆුරිහම ධර්මය සවාබ නමාදුගේ දෙවන ෆස්වන මියා කි නමාද එම්මෙ ෆුරිහමේ කුරාමියා එනා නමාදන් එරුමා එකුගා එනාගේ හි අල්ලාහ් සුබ්හානහු තාලා කුර්මතිගා බාබා එනං අල්ලාහ් සුබ්හානහු තාලා බල්ලම වඩිකම් වාකන් එනං එංගිගෙන්ද එහෙන්ද දුනියවි එවස් ෆිකුරෙන් එන ආයක නාද එන නමාදුගේ තෙරය ගරවගෙන් දියානුන් ගොස් එනාගේ නමාදුගා එන අන්බනි ෆුරියමෙන් අල්ලාහ් සුබ්හානහු තාලා ගුළු කායමෆා එනාගේ නමාදුගේ සබබුන් අල්ලාහ් කුත්තම් වෙගෙන් බාමීහා මේ ඉබ්නුල් කයිම් රහිමහුල්ලාහ බයන් කො දෙවාෆා ෆස් ෆරාතුගේ වාහක ખુલાසා કો අලොනුගා මිල ඉබාරතු මිදන්නවාලි නම මෙස්මියා කො දබත අඛුන් මේ ෆස්වන මියා ගොතුගා අලොන බා මසේ කොරන්ජේ ඒ අල් ඉහ්සාන් ගේ දරජේ කි අලොන මෙ නමාදුගේ නමාදුම් බේරුගේ ස්තා අබදු
Allah subhanahu wa ta'ala alon menge macha ballama wadigen bakan e ilahu alon menge huriya amalta dekadane wadigen bakan insa aswanama alon menge emmenti beni sidal alon menge e ilahu nahi kurabi kamen nukura e ilahu uredumakan narana ekamuka e ilahu ge handuma netigen da komme faraku nahi kurabi kankaman araganave adi lobete akun alon menna ekuga komme miyaka ekuga waswastene shaytanaku qarinaku ve Aisha radhiyallahu anha dannawani kalege faanu garu gasweto e lobeti rasulai endo adis kurane ade timan kalege faanu garu gasekam Allah ge rahmatun ena wani fa aslama ena ge tiban salam viye emmane ge note ena islam viye hemvima ena timanna hyokamakam menu vitiman kai faana hyokamakam menu amrunu qurane lobeta khun alon men komme me ko namaz res namazun beruga vies alon men waswastene etake shaytanun shayatinul ins wal jin jinninna insinge tere shaytanun ve heme mata abadu alogonu men Allah subhanahu wa ta'ala ballawadigen wakan hadanko amilla nafsan haduma koddi tedumauga huruma masakkekko tedumauga lehettew man edi dua kurun jeba adi tedumaguga alonu men sabitu mattaka kuranje emme muhimukamaki alugonu men muslimunda viti alonu men engen jehe filawalta ungeni daskurun eke terega ta abadu iman kamuga rukuntaka islam kamuga rukuntaka ya gulun huri filawalta kurin ado hename salun ado ha muraja kurumuga abadu alonu men demiti benjeba eke terega khiritu qur'ana ege maanata ungenuma nabiya sallallahu alaihi wasallam ge hadis ultaka sunnata esunnen tuge nimenifa kankan ungenuma mi masekken alonu men koggen menu alonu men nasida venu tibeven man nabiya sallallahu alaihi wasallam emme ginan kuraba e duayaki e hitta frolova ilawe alage hin ibe ilahoge dimmati ga sabit koddevvan deve ni ebe kalegge isve diha fafe ka kureven huriya fafe fusawa de bafawa Allah subhanahu wa ta'ala ge nabiyya Muhammad sallallahu alaihi wasallam ekadeke faanu midwa gina kurabwa hiru adi kobato algondu men e duaa ebbenun jehifa minbar kobato alonu men ge halaki alonu men ge nafsu abadus islahu kurumuga heyokammati ga demihuruma heyokammati ga lehetto man edi duaa ko adi egotan amalu kuran jeheva nobete khun mi muqaddima ki kuriyan alonu islam dinu ge rukunta ge waaga fashagatum ge kurin isvedia filalto ge khulasa gotuga gena muqaddima islam kamuga rukunta feshigen anna hinduga kurin denne fadan emme furtan kamakam yannani namadu ei iman kamuga rukunta ka gule gotun shahadatu ge dekalima Allah ge ekkawanta kan tauhid ge waakata iswe hingaje namada gule gotun vejja nama hinagatuma najihun tahiruma tayammum kuruma wudu kuruma ehengos namadu ge horiya babta ken annane ewanta khudasa ko ni filalu ge terengene sena ni filabalaki muslimaka viti komme hen engun lazim kanka mi mawduga islami danna vekadun etam filal to ke bani biwa fa inshallah alona kula dana vi merakum e filal to kun bay komme hafta ge sadista du gere gene sena hadha wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh